ting kasi hakajing sia kelade perung hakrenit ke bapra Henry Tengnemar baklem job MP kaseng NPP hakisnem gibaladep bat hakajing long MP ke akatha sangma kalale sop balik kang ya kaktin kasi banyo rung hakrenit ke bapra nemar bakakwa banyo rung lang kaktin karu tengan syuong pi kumbang ilayo bat layo sengau ya kejingkeran jong bak perstun tersong ubadairu sembut menteri jong kejelam kalaya hakajuk kepor ulaju kerpat bat pensengau dah kabaong lada job MP doktor DRL Nonglai unyok ban keren si kenta hapok parlimen ka kitab bapra kalarung baik kata hana kaktin kasi layok ban perung hapok ka kernit ke bapra bat ka ILP ru hana tang si minit layok baik hakani kejela kejongi lada job MP doktor DRL Nonglai unjob kum UMP unra sibun kimat jong kejelam kalaya hapok parlimen ngan syuong ya pi baro kini kejingkeran jong bak perstun tensong kilong tangkum kijing penbit menmit kai yang upai bat udah kain kelung sisia yang upai tang manyok jeng metoy ke parti jongki bat kiting thot lada job MP nakiwe pat ki parti ki kamduk lat bat ki kamduk bor bat ki kamduk hiru ban kontur tan ya kejela kiting kisemi ban lek thok ban lek syukur apa kidon nakiwe pat ki MP ibadai nakiwe pat ki parti kejingkeran bak kejing nyalap election jong sembut menteri reng bak kata bak perstun tensong atu piki basengap bat kiwai sengau hingai ya kata kejingkeran jong si kenta doktor DRL Nonglai unyok keren hapok parlemen si minit larung baik haka kitab ke bapra kata kaktin kasi haka kernit ke bapra bat si minit layok baik ya kata ke ALP ban penterekam hapok kani kejela kejongi hingai ngati ngamungai ini baru kide tangkinia kejenhau akapor election bat kilobi ya kata kejingkeran jong bak perstun tersong kensyatan baik haka maknet jong ke NPP sistem labret dak maknet ngangit syai pakinum lalai bat kikloi banguy ya ke prilajong bat tap nil ya kejing ben perstun ke jong ki mensua ngan syuang ya pi timental ada job doktor DRL Nonglai ngatarai habli submit thmai beng ya kita kejingkeran jong bak perstun tersong ya kaktin kasi bat ka ILP namar baka barim kam terekam su lada projek bala pentut hi da ka NPP hakisnem ki balalek